Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel no of course ta khana ta mthimbani man anga khomiwa hi mhaka kho hi ta vuya man so very ta khiya le phala boro le probably le kan very yeah, hey, wanna very ku timhaka ti famba ti ku yini and stuff like that. So probably very ta khomeka police station yeleyo yi ri kwala kusuhani kwala. Yeah, mhaka leyiwa. So timhaka I tingani kahle la Master T. Mhaka kha yo tika ngopfu ni because mthimbani very ka siku ra ti 5 ta September if I posta this video yeah, la kha hlamusela ku ndleka yini in overall but caption afika tsala ku exactly like I said nta khomisiwa ni khomeliwa 10,000 ya mina. It took months for law to fail to help me, but it took one night for police to come at me. Life I fair of course nga tsala so I didn't video and then afterwards ta hlamusela the whole story because whole story xi kona ne. Okay, I have a video clip. Yeah, she's exactly like I said. I told you mtakomisiwa watakusaiba boni komisiwa okay. People they get me arrested, one take advantage. Self-defense, one commies. That's what people do. Always they start things with me. Look on defender, na comsi. Bon non je ne venue now. I told you, the man who call it 10,000 un comsi. One colota kachikan comisa. Mara one colota. Alright. My daughter, I'm sorry, Ruboningo. This is not how I want my life to be. I'm sorry, guys, if I'm representing Kashi. My friends, defend me. I'm sorry if I'm representing Kashi. Ban take advantage. What's up? Komis. One color, I'm proof. Me one in posting ka Facebook. My sheriff, I'm funa. Mbetsa, mbele kunfune. Akota, mfune ka. Maran komui. I'm sorry guys if I'm not representing Kashi. Defend them in comment. Ruboningo baby girl, I'm sorry if I'm not representing Kashi now with you. It's just that Msaba is some ever fake and maybe told me a drink even a little bit, even just a little bit, they're going to move up. Come on. I'm trying to tell a journey now. Maybe let's say that my family because outside I'm not family. Family are being rejected. Maybe let's say that my forward. Just pray for me, Women Raza. I love you. Please. I'm defeated. So as you have seen, I'm Timbani Wunarndeka Venequalano.
ya a nga vekiwanga ti-handcuffs mara hi ngo na ri ndeka van so ku ndleka yini kahle Master Tila so self defense ya kwale Mthimbana hi vulaka vhele i ku va a poste demand i fika a posta xitori xa ko Mthimbana a tlhela a posta na munhu loyi hansi se a kumeka ka case liya so i fika a tsala ku my good people I need your help here. This guy Flash munhu wa kolo a n'wi vulaka sisi ka ha na ti-case hi ngo n'wi vekele xikandza mara hi yena munhu walowo ni nga n'wi vekela kwala ni nga n'wi pfala xikandza this guy Flash Ndlovu u ni kolota 10,000 and wa ala ku ni hakela since December 2024 it's almost 10 months now last year December u ni xavisele xitandi xa le ka Majeje side ra Rockview a ni phundisa a ku ye u tirha a Tribal then ku ni lava maphepha a ku maphepha u ta ma kuma hi January loko Tribal yi pfula cause sweswi va pfaleni cause a ku ri December okay ni endle transfer ya 10,000 ka akhawunti ya big mistake swa switanditandi a wu xavi njhenjhe swi layi na maphepha swa hlupha swi leswi case leyi ya Mthimbana yi fana leyi ya Gagashi loko a xava inani resort a va nga na maphepha it's the same a wu swi endliwi leswi fikive na maphepha sweswi swi vona ku swilo leswi nga valid ya ka akhawunti ya yena swona a yi cheliwe ka akhawunti le Tribal like swa tikanyana then a ni komba xitandi ni thole vanhu va hlakula ni xava lodi ya misava ni thola vanhu va cela ma-foundation va tlhela va chela hansi then tindhuna ta Tribal va fika va yimisa vatirhi va mehe va ku tirha vatirhi va mehe ku tirha then va ni foyinela hi hlangana Tribal na yena Flash va n'wi foyinela then ni teka xitori ni va byela swa ku Flash u ri u tirha na n'wina then tindhuna va ku a hi tirhi na yena then va ku ni humesa 1,000 va ta ni komba xin'wana ivi swi va tano then tindhuna a ti nga ri wrong and va ni endlele favor va ni xavisela xin'wana xitandi so na ka tindhuna i humese 1,000 ka Flash u humese 10,000 so ko va dyondzo leyi no vula ku i dyondzo ku loko i khixa xa xitanditandi swo fana leswi na timovha meka swo swilo swa maphepha for example na hi movha famba police station swi verify before i xava xitandi famba ndhuneni lavisisa ku ndhuna hi yini yi tirhaka vhele a swi toko in most cases vhele wa fika kuma ku na tinyimpi ka switandi i nga swi tivi ku hosi yi le ku lavisisa a switandini xexi va ta ku byela ku i mani hosi na ri ku i lava ku xava xitandi vi endlisa ku yini swi ri information va yi ri kolo munhu u lavisisa wa swi kuma munhu u va kha vutisa vhele vanhu va kwala tikweni va ta ku byela ku xava ku ni xitandi and stuff like that. Okay, because ni chava swa ku va ta ku ni teke nawu ni veka mavokweni early this year I went to a small claim court then ni n'wi yisela papila leri a ri n'wi nyika chance ya 14 days ku ri a hlengeleta mali mara a nga hakelangi ivi ni tlhelela hi ya court hi May va fika va n'wi nyika chance ya 3 months va tlhela va n'wi antswisela xiyimo va ku hakela in half but a nga humesangi na pain still na ha chava swa ku va ta ku ni teke nawu ni veka mavokweni ni tlhelele ka small claim court va ku your last option i ku ya ka ti-sheriff I went to Phalaborwa sheriff va ni hakerisa 500 rand they promised to help me but it's almost a month now I'm not getting help from them few days back we went to the magistrate and then va n'wi foyinela Flash a fika a vulavula xitori then magistrate a ku ti-sheriff a ti hi mahlweni na ntirho wa voho cause ni va nyika cause ni va nike papila ra warrant of execution ra ku huma a small claim court but still the sheriff tiri ta ha yimele approval from court and a ni swi tivi ku ri i approval ya njhani cause magistrate hi yexe u ri a va yi mahlweni na execution but still a ni kumi help swo ku papila ra kona ku nga ku ri but this receipt i receipt leyi ka hakela 500 rand liya receipt yi kona kwana of course la reference na va Edmond Bense ku ivula na vona lava speak up Phalaborwa mdam kha mi swi tiva vhele a swi n'wi mahutiwa vo tala but a swi solve hi valava nawu Edmond Bense ni twi loko a swi nga ri na dingo va includiwa because a ne like already na the proof and stuff like that yeah so tlha kombisa ku good people posting might be might be a wrong move but ni ringeteni ku tirhisa nawu since last year 2024 hi ti 25 December still an kumi help Flash Ndlovu u ala na mali ya mina and I know u ta endla screenshot a tsutsuma a ya pfula case va ni khoma cause va ri ku posta munhu i cyberbullying ni ringeteni ku tirhisa nawu mara nawu a wu le ku ni pfuneni
ya hi ngo vheta yi tsema kwala ku vhele hi swi vona vhele Timbani se a va a khomiwile laha so on top of this i tlhavekela another clip laha swi twala ku ri kona loko se a kha a khomiwa kona ka cheliwa venini ya a vula marito ya n'wi ku nawu wu tsandzeka ku n'wi pfuna and stuff like that vona mhaka leyiwa and on top of that the guy threatened me hi ku ni pfulela case ehenhla ka mali ya mehe if ni ta jele because of fighting for my rights and then so be it a hi twaneni video Aye. Okay, Menja. Ola bright. Huh? Oh, stop man. Sama karin ni ringosi. Aye. Men nu kommer in. Ja, nu kommer de kalde mig nu, men det var rigtigt. Det var kalde mig nu, men det var det. Wow. So why you gonna vende? Ay. No hlamala ku why namuhla ngingeniswa vene. Yeah, so leswo as we can see mhaka serious xi loko hembele Mthimbani a swi tiva ku munhu wa ti-marketing strategies but ya hikuva hi hleyina xitori lexi ha swona ku swilo swa khomana ya i mali ya xitandi 10,000 hi leswo loko ri amukeza swi ta kombela ku tika subscribe Julia a ni rhandzi Julia a ni rhandzi nuna wa ya a famba ya khoma mapurasini a nga ha vuyi a tshami kwale mapurasini a nga ha vuyi a ta za ni ganga hi ku loko ni n'wi gangisa a nga pfumeli i ri mani na mali timpondo hi letiwa loko a vona a twa nga ku i vone golidi a voni diamond mara a nga pfuka ni kombele mali a nga kombeli mali o ni rhandza ntsena nuna wa yena a fambi a nga ha vuyi a ya tshama mapurasini a boda mapurasini a kumana na vo mahoxa kwala a tshama na vo mahoxa kwala ku a nga ha naveli ku vuya ndzhaku me ni ta sala na Julia